कनागुम्बना अफावबा ऑफिसर ओरगला आई कनाना थागलई कनाना कमाई तोले कनागुम्बना ngayi olaga ima ibel singsin mana pohum chacharaga thaglei kanaagum fi saga laik tamala kana afaw ori madu akoina kaubum thokadra tawrodra haibche every officer every man in the society should remember haibche ai thamjagane muje chi kanana inherit tawbini akoi leriba weaver sing artisan sing craftsman sing punam sing oina muksina koi tawbi wa haibche ai thamjagane ba ana ai ngasi yamna tension jana ai chachage karidamakta pangtho ino karino haibdo ai kitang अखोइना हाइनिंग बगी वाफम दुनिया दुना अखोइ लाइब थिबामना ममांग चही दसु अखोइना फिफ अखोइ लेरिबा नेशनल हेलूम डे मिचसु अखोइना अखोइ केंद्र दा चौबा अमा मोइना केंद्र खुदिंग दा अखोइना सेंट्रलाइज तौर इंफा खक्ता दा सुम तौबसे नुंगाइते अदन एवरी केंद्र दा चलगा अखोइ लेरिबा पोसे ट्रेडिशन अमल होदुची सो दैट वी कैन गिव मोर अवेयरनेस टू एवरीवन every native अखोइ लेरिबा प्लेसेस सिंग जेसे दा पीबा ngangani habi wakhalon ge अखोई केंद्र दा अहा बो होदोपो मतम मित यामना नुंगाइतबा अदो भारत की ओनसु ख्वाइदगी मरु ओइबा अखोगी यामना अखोगी तमजनिंगाय ओइबा अखोगी यामना सीनियर पॉलिटिशियन अखोई सुषमा स्वराजी सिबगी नुमित ओइखिबदगी अखोई नुमितुदा अखोइना नुंगाइतबो फोंदो ओइ अखोई यामदि उनरगा अखोई वा ngang अखोई साइलेंट ओइना अखोइना तोखिबदो ngasi अखोगी नुमिसिगा चप मानब 7 अगस्त दुने जे म्याम थमजगनेना अदा हंदकसु येंबिरो because the lockdown अपना gap से क्या हम ले रहे communication से क्या हम ले gap ले रहे communication gap ले बात से अफवाह पोती नती अखोई नक्शन नहीं है अखोई communicate नहीं अफवाह पोर करनी society दा अन अखोई ने है ग्लाम न रहेंगे अखोई अफवाह हम तो पोर होए ये बस ये भी इसी ना और ऐसु था चाहिए हम तो कौन का नुमादु की gap तो हम लेके नहीं उनती कौन नुआए बा कौन लेके और सीगी तुआन पर ले अदु बुंगा सी COVID na haibasi it becomes pandemic not only in our state in our country it already spread in the entire universe adana city akoi loin mo prithvi ki mafam kudimakta oiraba akoi leina amani se akoi su nungnang leite adana as said by our prime minister COVID will stay with us adana akoi kanamta we cannot predict COVID go away tomorrow maybe today day after tomorrow any day we cannot predict it अखोई कयम ता हाइबंग हम दे कोविड का करम चकनी करम मांगनी अदन करम कांदा when this vaccine will be launched we cannot predict अदन scientists sing researchers sing the honori tauri अदन मसी अखोइना अदु ताके कोई दव तारे कोविड ले अदन कोई मपान थोप तो तारा कोविड ले ना कोई हिंग दब तारबरा अदु ताके we have to fight the covid अदु करम बा protocol maintain तो बताबा protocol maintain तो बदे कना ना हाइरी experts sing the piri doctors sing researchers sing scientists sing the PD madu akon follow torgi state kudimak tamagi SOP thoi ministry of home affairs su MIC degi su akoi magi leriba protocol gi leriba SOP myam thoi masi gi ilaba matam da akoi choina mak akoi covid fight torga lona na akoi mapan thoku su kustoroi imu ngi leriba isa issue jing kani mak sai da akoi lona ma protect to bangam gane ha base masi akoi ngasi gi meeting da tabada natna masi thabak oima oina ithau ama oina responsibility ama ओइना तब मतम आई इमुंग दो मेंटेन तो मतम दा कोविड कहा जाएगा कोविड कहा आएगा नहीं आएगा हमारे पास अखोई नाटल लाओए अन कोविड से अमदा मसिना डिमेरिट अद मेरिट अमुक हाइजा बेबा मसे कोविड से आई really appreciate COVID because of the COVID so many new idea has been created even by our prime minister everyone every leader in the world ngasi di COVID la am drga de khoi ngasi tholi thought मैम thoughtful loiba myam jing jikra de create tawdu no ba tawbung amoy la khuduna khoi tawri khoi udaw myam uhalle khalalle tawalle adu taragadi akoina lari posi baki panisana ishoda nijaraga akoina with the light of the god so akoina we should akoi lari ba overcome this kind of the disease I would say masi myam hani aduna masi bharat ki prime minister na masi tawnab ki damakta kana darkar lai akoi puna maksud darkar lai अदा अखोई पुनः मंगने इंद्र बमान पंगलाव लाव लरगा अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंगलाव लाव करी कानर उन्हें लदी अखोई जो मीनी अखोई जो कोविड पपुया है प्राइम मिनिस्टर जो पपुया है पपुया एनी बॉडी से द कोविड हाइबा मई हाइबा कनो से द कनाम त मिचंग मिखाई ना मई सिंग को ए मादी लायर बनी इना कुमने हाइ खाई दमने दुम सिंग मनि को सब मान बनी को अदा मसी अखोई ना सीसु लेना जंग को मतम द मसीदी वीआईपी नी अदुनी कमिश्नर नी मंत्री नी अदुगा चीफ मिनिस्टर नी अदुनी खाई दबनी को प्राइम मिनिस्टर अदुना ऑनरेबल होम मिनिस्टर ना रिजिनी
Honorable Prime Minister doing a positive way. I'd like to say Honorable Home Minister happening. I do well now. I see a quick Damendra Pradhanji's Union Petroleum Minister so oire. I do a quick kidding I with it. Must have been a key work on like I said the discrimination report was say Yaring and Masia Kuna Susarka through the Bisu, Kuna Haibi Yaba, Akwe Hijage as a spokesperson of the government, and I would request to all the Aquila Mipum Kudimax, the Aquina Masila, Regadi, Kamai of the Hen, Happy Port to the protectively Chi Natraka discrimination, Tau we have in the tea. Tauna Bohone have the Masi Yaring, Mayam, Taudanaba, because Madame de Lekai, Amada Larakan, my Yumda, Akwikasi, Tahan Biba, Pajana, Mapantuan, Bitapuna, Helagama, the taste of Piragama, taste to Gimatumina, whether they will go to the quarantine center or recalable positive symptomatic COVID care center, Sarkana, and stories of Puvina Bohona Viva. I do not Tantoko, Adutako, Adixalango, I would say, Mukai, where the Karada Chakanima, Mukai. I don't know that Pum, a quick Sile reports, a quick society, Madamasi, I don't know about Pudima, I would say, a quick life of Tiba money, must accidentally told about money, Masi, COVID on to do, can talk to all the Sabadina Tiba. I don't know quite section by Matoni, and quite again a COVID case, the Matam I export Nachadi. I should someone I may have a ceiling, I should manage to maintain Torka COVID check than a Japani. And the COVID Nakana of my auntie have the COVID with a Tambiri Paramam City, a Quincy, when she the Tambanga Morodaba Paradi Tambiri. COVID Nakari the Heidi, a Pavas in Jakchow, Sanga Yam Chagano, other you Takano, you Takana COVID Champum, the Masina. Hey, not so early higher. Other city of Havanatro. According to Tambivum, the Mungi, Dang, that took the Mayam Tambiri, city of Havanata Brava Musi. My uncle Hibi over. Other than Sunatan city, Hachang, Panavaka the Makta, immune system, Kanavaka the Makta, exercise Tau Hare Namadi, no matter what are the Tau Hare. Taunava Mayam Yare, was it Taunava Mayam Jormani, others to you. I is Hazardum Taujariva. Handai to when with the other COVID action, others will not know what you say, Lubanan Bam to Tambire, COVID now. Adagi Masak hung the amazing God, Samjata, we do port to Zumana protectably. Tau the Rosy Paw, other COVID na Tambiri, I quit the Gam Tambire. And so many, Man COVID na, Hazika, you know, Habina, Aquina, the Harise, Mona Hazes, change your lifestyle, happening. If you don't change your lifestyle, I'll come to you, happening. Isn't it? I don't lifestyle change the Badu, I guess I hike him. I don't know, for the time being, other Aquila, Aquila, positive way back, I'm going to Saluba, the official with the or Tabanate, or Yaman White Tabamana, Umbi, Koigi, Kari Haitare, Kinungshagi, Nongi, Lady Kumbi, Naidana, Tabuk to Zeriba, Dr. Curtis Europe, Nurse Curtis Europe. Police officers or seizing the Mayangi, reporting the York Pase, Masi Quadagi, Nuai, the Boki, the Motatuna, Pananaba, Aquina, Soda, Aquina, Pratanata, Wumtui, have a Hijagan. Then I see a quick home minister, whether Iba, Adagi Aquila Riba, Bharatki, Petroleum Minister, Wadiba, Atopa BIPing, Larry, put Punamak Sing Simasi, Masana, which is a Punati production, one of the Zatpata, Amasam, the Torpuna have a Muki, the Mutasu Aquina, CD, Aquina, Yamna. Akogi mogi damta prayer to what the car lay have sima I tamjagane bumusi. Adamsi akogi nasigi helunga sina COVID aibadu the COVID situation oibnina kamai to completely satsige have the matanga in mate am Panjabani maridi rail nedre helum the desida aduga akoi ngasi ladiba akogi aina sum aigi khanjaba wakani my personal observation view duni yamna luna khanjalaga de por khudimak luna khalakani sumki shalakani Kirkadi Karitoni, I get Yan Mangini Budi Mank and I COVID to Hen Lakani. Kiruno. The weather boy I couldn't section Torang Logo the I couldn't do and don't any can view. I'm going to talk about you Amana, a quick Ningsing Watambu. Ningsing Watambu is in a Karino as I mark so Proctora, I don't contain Yang Biro. Isaac could have to Hamdopra, do Ningsing view. Put a hamba, marks, Proctora, always sector, got Ningsing and Levu. Ado Isaac I go put up Highland Pire, do Targade, I could come to put Hamdoktan a pipe to call you. My the Kari the pipe was I joined every week with the Maki Sad Sandagi Horaga, a Kogi Magi, Toan of form that might port per corporatum town. Stop the way they must say. Adamasi, I will pack a longer draft.
अखोगी लेरिबा अखोगी इमाजिंग हागद्रा इचेल सेजल हागद्रा मुदी मेकअप कुम करिगुम थाबने याम कन्न दे होटना दे अद मोयगदि खर प्रोटेक्टिव ओय हाइतारे अखोई पाक दे ता दम पाएबा अदुम मसी मयाम उदबगे वारिने अदुना मसी यारिङै तौबिबा मसी अखोइना मसीगी पोसी अखोइने सेकेंड नेचर ओइना सिम का हेबिट होलब मतुंग दा अखोइना सेकेंड नेचर ऑफ द लाइफ ओंथोपो मोदे अखोइ कोविड चंगोय खुद तोइना हमबा माना तौ हालिबो सैनिटाइज तौथोपिरबा अखोइ कोविड चंगनिङाइ लेति कनागो मी अमग पॉजिटिव ओइरकान आई पॉजिटिव हागाति आई खुदसिना अयाम थ्रू चंगकदि पोसे खुदतगी तौरकान दा आई माइ पार्बसदा मिड नाकोंग नातोन चिनतगी चंगदो रिपोर्ट गातने अदुना ने अखोइना यारिङै नातोन का तौगसे चांसेस से नातोन का चिनगा सिने यामना वांगबनिना अखोइना मार्क्स उपसी हाइजे अदु खक्तगिनी अदु अखोइ खुद तोइना बहामबिरबा अखोइ उपा हाबिद प्रोटेक्शन होइना बिकॉज मरमदि कनाना खंगि लो खुजलकने जे लो खुरै बनु पाद पकर पकर ना कोविड यावबर याव दबरदि अखोइ खंगनते अदु कोविड तसु मखल यामना खाइ आइना पॉजिटिव होय हारका कोविड पुना नारे हाइदना मा हेक्ता कनो तौरे हाइदना अखोइना हाइबजु फत्ते अखोइना हेक्ता मागी सिम्पटोम लैदना ओनदना कदना मागी ओदना तोआन फत्तब सिम्टोम लाको सेक्शन निङाइ लै कोन पॉजिटिव हाइरे हारका ने हेक्ता साइलेंट तौबिरग तौबसे तौगुमसी यामना किनिङा लैना नते मसी तौदबु वैक्सीन थोक्तब पोट अमा ओइबनिना मसी अखोइना सेक्शन थोरांग लौदि यादि बसिनी मसिंग हेन अखोइ स्टेज दा ओइरागदि अखोइगी डॉक्टर सिंगी मैन पावर नर्सेस सिंगी मैन पावर अदु अखोइगी लैभोंगी मैन पावर से लैतबनिना मनम ओरगा मसी लेकाय दसु तुम अखोइ अवेयरनेस हाइबदि क्लब कैमरा पाइबि सिंगी लैरिबा संस्थान सिंगी पुल्ला कांदा अखोइना युम जा तुम मसान मेंटेन तोरका थम्मगसु मसी अकाइब करिसु लैतबा पोसा अम ओरकनी मरमदि असुक यामग्रबा मणिपुरगी मी लिसिंग कुंथ्रा से अखोइगी लाख कुंथ्रा से मसी कराइदा अखोइ थमननबा लोइना रागदि काय थमगदगे सरकार ने मैनेज तौदोइबा ओइदरबो वाफम बनेबसे अदुना अखोइ प्रजा खुदमक्की मतेंग चंगी अदुगा तोंगा संस्थान सिंगी मतेंग चंगी पुनमक्की मतेंग चंगी अदुगा सरकार से फजन मियाम की थबक तौबा गमन कोऑपरेशन दो पीबीओ हाबसिमा आई सरकार की मोत सिंगा अखोगी लैरिबा स्पोक्स पर्सन मोइना इनाम दसी हेलुंगी देगी थोमजिगा मरी लेनना अखोगी माइबेल सिंग सीएसएल मयाम पुनमता अखोई मसिगी कोऑपरेशन जे निजरी हाइदना आई थमजगे अदुगा लोनना अखोई ngasiगी लैबा ngasiगी हेलुंगी डे सेलिब्रेशन इस्ता अखोई ngasi कॉफी टेबल बुक अमा रिलीज तौजबसी मसीगी बतांग मयामनसु खंगबसु यावमनि आई टेंटकना थमजगे मसीना करी कानब पीगदौरी हाइबा मतमदा मसी अखोइना ngasi अखोई मणिपुर हाइबा अखोई इमा लेबा सनागी लेबा हाइबिरम मफम असे असि अखोइना प्रकृतिने सेम मतमदा अखोइदा फंगदबा पोट लेरमदे हाइबा नॉट ओनली मणिपुर नतन इंडिया नॉर्थर्न स्टेट से सेद फंगिबा तोआन बा अखोई सानबगी थकनबगी लेबा पुनम एटमॉस्फियर लेरिबा क्लाइमेट कंडीशन से मसी अतोपलम द लेबे नति याम खनगर जानी अखोइदी ऑटोमेटिक एसी हारिमनी अखोइदी अखोइ हेक मणिपुर यो मतम अदना मफम सिदा अखोइनी सोन पिरम पोसिंग से मिनरल रिसोर्सेस ह्यूमन रिसोर्सेस so many resources God has given to us and how far अखोइनी यूटिलाइज और अखोइ ह्यूमन सोसाइटीज द डेवलप तौनबगी अखोइनी यूटिलाइज तौरगे नत्रगे तौदरगे हाबसे स्वाइदने लाकब कोची अखोइ हुजिक्ति यामने अवेयरनेस ओरे अदुगा अखोइ लेबा अदुना ngasiदी अखोइ लेरिबा मणिपुर द स्नेक ग्रुप के आना अखोइ मसिंग थिंगम दबा स्नेक ग्रुप के तागा लेरिबा पुरो प्रूफ सिंग सेदा अमन अमगा यानदब मतमदा अखोइ नुवाय तब थोकनी अदु ngasiदी अनु सरकार लाकप मतमदा ngasiदी अखोइ बन फ्री ब्लॉकेट फ्री स्टेट ngame this is a sign of development सी डेवलपमेंट के साइन मनी बिकॉज मरमदी अखोइ एनी पैसा लैसनु नत्रगा एनी पांगल लैसनु इमुंग अमदा तंगदु लैतादना लैरबा शांति लैत्रबा इमुंग दो पैसा लैगेरा नत्रगा मी अफब लेका चाखक दरजा होलोइद्रा जे अंतंग सिदा जस्ट डिटरमिन तौबियोबा चाखलोइको अदुनदि करी तौबताय लेबाक अमा चाखक के हरगदि हंगति शांति रक्षा हाय शांति रक्षा की फिवम से मपुंग फाबा लेहन बाय बसी मथौने हायदना अखोगी सरकार अनौब सिरी एन बिरन सिंगल सरकार जिन ngasiदी लिसिंग बिरे हर कांदा अखोइना तोंगान मिशन मोड फतबा यारगनी अफबा यारगनी अदु अफबा खरदी अखोइना फरे हर कांदा चिंग तमदा सत्प मतमदा अखोइना ngasi freely without any hesitation by all the communities na rom toba ngamak pase masi toba kano amani habse ai thamjagane ba aduna sige iroinana koi ngasidi group sing sina puthoiba akhogi yamna nungai jaba amana every small ethnic groups in magi own
culture, tradition, magi custom, punamak silo, dress, punamak layaba, magi to one form. Adunga see the Equina, Nasigi coffee table books da Equina, documentation, collect obani, Harisakra, all the labor inhabitants like say different communities, Masamasakis Hariba, Port Punamusitore, Harikanda, compile Tore Hakanasi, City Amnunga Jabana, we should appreciate the the Indian Express. So because they are going to highlight all those whatever we have collected from different small group of our indigenous people. So whether I should call indigenous indigenous haibagi posima I press me am dasu masi posi am controversial oibani oran court of kanu aina haibana me am dasum khana na banu aina bagi sum haibane ai seng na haija hogani and masi controversial word to the yaringe aina use torkasu akoi leriba press ki sinau singna elaborate to director gadi adam phabagi wafam duna aina haini je masi kari gedam tano aina ki bagi natti society of port ama khal manaba port am dele na baga sab mane hajabi wafam duna aina thamjani ngidi aduna akoi ngasi masina akoi gi Indian Express na destination khudimaka mafam khudimakta akoi gi leriba lei puram jingse manipur da toan puruk ki toan putu posing si loina bag lei haibase ngasi di akoi haibirane ba aduna akoi na warak hiding badi karino akoi Prithvi now the world is moving very fast aduga kamai tawduna akoi sistem ne habduna akoi train tawda badi aduga lona akoi ngasai akoi gi leriba yamna fast oina sapda natana development lomda ngasi the world becomes very competitive. Production, resources, highlight of the crowd, couldn't focus on the cloud, couldn't explore the Gahabado, Adugi platform, the Nova, couldn't see the platform, do can Antona Chembangamoy, Akogi Lariban Narendra Modi Lagasu, Baki Prime Minister Lagasu, America President Lagazuman, Aquida Pazapa Warol, Pazapa suggestion, Adugamakoy, Aquida Pasha, Mayama Pirambayai, but I couldn't platform, the subject them never. I couldn't Sagi Pajaba, I couldn't Hairiba, I couldn't come, I couldn't let you put Punamoxing, worldly, and also the platforms that I couldn't put upon Canada, when I put it. I'm not top on this, how can I have a quick machine idea, let me get the name machine. I don't know what I don't know who's the the Northern states say, a quick untef, a quick ladiba, a potential oiba, a quick Yamna labor, the Hiram Kudimakta Yamada, Luanamak labor, consider the labor. Asi wasak mayam lay aduga not only Manipur and there are no sense that Masisi Kapitara Jenang side Panikibudune one number one on the Gakuji Toponi Manipur da Haitabaka with the individual the Hairakana group I pull up as the Prakta which is state that we have Praktayaba. I don't know Masi when a Yaringa Punsalakanda Apava Hiramlom the Puroknaba I don't know profitable books released or to Antoanba Larixing Aquina Akoina ngasi release to ribasina koi tuan ba yamna kana mapira ani ana shamsal samsal ka tumsatse aduna koi yamna nungai badi karino message amo ine chapa hek sarkar se palapata ki akoi gi leriba akoi gi cooperation gi akoi gi chairman su tuan ngasi lokam nung da koi kamai to godage kamai ne hinga dage kamai ne employment generation pi gadage kamai to how we have to enhance the livelihood activities to all, particularly to those marginalized or group to the Hena Kamaito create with the have to be alone. I don't know Maramoraga, Fishabing, Jayda, Aquina, Label Itaba, Aquina, Ministry, Aquina, Advisory Lakpa, Aduga, Ministry, MORD, the Ministry of Rural Development, not only from the commerce and industries, so many advisory we have received from MORD also. So we have one section there that is called MSRLM, Manipur State Rural Livelihood under NRLM. This is one of the important flagship program of our Bharat Sarkar. Bharat Sarkar, Bharat Sarkar ki quite ki yam number. So we actually formed so many, more than 21,000 self-help groups. So which creates many households in the interior part of our state. Aduna akogi manung se akogi MSRL ma haidana khangbi ramgani madade self-help group semani then BLF semani BLF tagi akoina federation sem har kan tuan activities sem je makoi the marks hali akoi leriba yamba akogi helomenda akogi Manipur Element Handicap Development Corporation na su hamba hodore mayam pi khre aduga akoi ngasi upi ju MSRL na sabani
aduna tongan mafom jingda kuni sinari basa lakh job da kaino si masi hong da patranga da kunda kumanga da akoina yolaga sinari ba si tara je sinari ba sinari washable oye dengan si somda sinari ba ade kra kanu yamna sinari akogi kano na ju sinari press ki kano na ju si lupa kumanga pi birong ngani na kya 20 adu yeng kano si sik pung kya geno 6 hours adu nom upurnu pung teruk pa kun chala di numitarane opposite ki kya khenara adu kari gi lai phajabagi lai bra kari lai no adun tawiru no aduna akoi prime minister na su akoi wasak pa darkar lai because after lockdown da akoi na loin mo wasak mina ba darkar lai that we should use local product and we should promote the local manufacturer. That was the instruction given by our honorable prime minister. See, everyone, अकोने promise तो होता बनी, अकोने संकल्प तो होता बनी, क्योंकि सीधी पाने के लिए। आइना करीगो खरब पोर खरब फंग, करीगो पोर खरब फंग जाती, अकोने ऐसी resolve तो विनपता बनी resolution लोग विनपता बनी, अकोने सब मानव सब विनपता बनी। ना तो कभी आइने politician नहीं, मान IS नहीं अदु इंथोक न ले रखा दी, my responsibility का और का हम तो बोलो, तकलो, अकोने जो ताने भी यार हो, आइडे हाई करने दूँ। Society da aini minister warka ai sengwa damni chief minister warka chief minister sengwa damni prime minister warka prime minister sengwa damni habi lai bro namna na bokona bani praja na cooperation pi draka di kamai sengwa ni praja sarkar hai baje praja ni praja na akuri cooperation pi raka na koina aphaba policy si pami si tauchi hai badu akuri tawka na policy sema poni policy sema matam da implementation gi matam da implement tawi matam da praja na tawi draka di yabi draka di kari tawni adu oigadra oirodra khana chebo aduna akoi lariba local ki posting yaringai si nabiyo ai haije ngangje banate chaije banate isagi raini aina si lejer upsa badabu adu tawena ha kano na du ai ama pijer ke horen helum endu craft ki akoi cha manana press ki sin na puna maksing ju akoi helum ki ms salum ki sine haragadi adu noi de ki ni tamdoi si maya press di mayam ki kano mani medem mani adu press si kari kawi akoi na fourth pillar of democracy ko democracy chat balai bagda pillar ohum lai madudi kari no at the legislature judiciary executive and the fourth pillar is say akoi media electronic and print media ase fourth pillar ni in the democratic society da adamasi akoi india ase so fast do manugi manungda manipur se comparatively akoi gi media gi sidadi yam fast hoina chatpa afam amane akoi se aduna manipur da wate sana ba wate ung isai da wate jagoi the wate the weavers artisan akoi ngasi adu lum sing matang da haijera ke ngasi di koi khara changman grabo ai jibu ta da ja bachelora aduna lum khwai dagi yamna leiba state india da kana no ha tamo akoi natra akoi state ni manipur khang da ba mayam yor ko ju khambiro adagi phisabi khwai dagi india da yamna leiba si kana no comparatively in terms of the concentration of the weavers haibani akoi samna harga assam da bi koti a adu leibaduga akoi manabdi abate tawdabu hen in terms of the percentage or maybe the concentration da concentrate on tawdi akoi manipur na top ni india da sina dimni aduna akoi di hek horapode punsi jina akoi horapode ki sahi listing 1000 years ki mamang da ki so akoi ki satna bi jile me habse sina tai bane ba aduna akoi se kyam ina kulumge akoi ki साइट दा अखोगी लैरिबा अखोगी प्रकृति ने पिरकपा अदुगा अखोगी लैरिबा पोसे आजे सीना अखोइसे याम चाउथोकचने चनिंगाई लै तबदबो अखोइसे चाउथोकत्रिसे चाउथोकनिंगाई ओइबदे हेना चाउथोकत्रिसे करिगिनो हाबदे अखोइसे होनबा वाले होनबा कंदे मरम अदुना अखोइसे असीदगेदी अखोइ पिरमिबा अखोइ प्रकृति ने पिरमिबा रिसोर्सेस सिंगजे लोइनमक चुमना अखोनि यूटिलाइज तोबो मतमदा मसी एक्सप्लोर तोबो मतमदा अखोइदी अदुगे मति कानगनी अदुना ngasi di yengbiro yumdom yum kudimaka kanagumba family amada nupa amana kauksinaba natraga kanagumba laibuk thibadagi leigiro matamda akhogi fee sarakanda akhoi ngasi hingnaba lambi oina livelihood oina chatnari akhodasu local gi representative oirubanina akhoi dasu kanagumna thabak tawda akhoi hangi nang kari thabak tawe mi kudimak yumdom kudingdagi chatlakanda mingonde kyam kuina ma mingonde hangana hingani
मीने थीने चैबिरकनी सोशल बॉयकॉट तौरप याय नत्रगा सोशली मासी डिस्कार्ड तौरकनी मतलब मा काई चले हिंगने नत्रगा मदुदगिदी नत्त ओइदबगी पोलमदा लाको मतम सोसाइटी दे हेन सोकदबगी मचा लापदो अखोय हंगे अखोय अदुना अखोय ngasi हेलुमदा हेन हेन अखोय हाइजरिबिदो विबा का पाबियो अदुगा यान पासबुक पाबियो मरमदी विवर कार्ड पाइदना कोई यान पासबुक पाबियो अदुना विवर कार्ड पाइदना कोन लेमना फंगबा यारोय अदुन मसी पुना मक्सिंग से फंगनबा मागी लेपोसे लेकाय लेकाय दा अखोगी लेरिबा ngasi स्टेट अवार्डिंग लेरिसिंग से सिने मथंग दगदी मी चनी चनी क्रिएट तौबियोबा विवर कार्ड साबियो न मी चनी चनी खोम लाखबियोबा से मयाम याबिब्रो आरसीसीआन की अखोगी लेरिबा विवर की लेरिबा पोसे हेलुंगिदा तौरिसे बिकॉज मरमदी आई खक्त फरकांदा आइने अवार्ड फरकांदा आई नापिंग नत्रगा एनवायरनमेंट दो फतना आई तंदे हिंबा यारोय अदो तारदी एनवायरनमेंट जे फान जारगदी अखोई हेन रिस्पांसिबिलिटी लोबो तामनी अखोई ngasi तौरिबा मंत्री ओरिबा कमिश्नर ओरिबा जे यस ऑफ कोर्स अखोई पैसा फंगमगनी तोलो पिरमगनी तौबदबो अखोई हिंगनबा पुना मक्सिंग लोना पिरमगनी पैसा दी मागी यामबा यामदबा अदु माई खलनाइना तौबदबो अखोई न पारि पुना मक्सिंग दी सोसाइटी की रिस्पांसिबिलिटी ने खनबियोबा सिनतना अदु लौरे अदा तौरे अमान अदु तौरे चरगदी अखोई से यारोय हुनर नगांगना लेरगदी अरो अदु खक हाइनिंगी आइगी वखलोंदा लेबदुनी आइना ओन मयामदा हेन चाउथोपा मरमदे अखोई अटल बिहारी वाजपेयीना अमका हाइबिरमी करी हाइरमी छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता तुते मन से कोई खरा नहीं होता सिगा अर्थ यामदा चेनबा वाफम ने अदन कोई पुंसीदा अखोई कदमसो कोई माथीरे आई पुंसीदा कदमसो सोथरे आई पुंसीदा आई से मिमान अद्रबने हाबसे खंदम थोक्ते आई सु मीनी आई होनगनी आई तौगनी आई मिकोक थोंगनी हाबसे खनम मतमदा अखोई लोयन लेपा गंगनी हाबसे निमान हारिबा अर्थदो अन अपिक अपिकपा वखन मिना फबामा फारगा फत्तब खनबा फत्तब ngaktai kokta sagatpa maduna society da fattaba gi oina bom sagalakpa gi muhurta achobu wakal mina fattaba manga su fattaba mu tar su afaba da tambiba society da problem thoktana honaba matam da na akoi wakal chauna khanba mina fattaba khalaju aina afaba khanba ada mi gi damakta mateng paana ba gi wakal leiba puna makse sina society da recognition phangane ha baje mi pur ai khangna badar ka lei bumse sini manang sa hai griba warol do ai gi interpretation aduna khoi ngasi मियोय बजाती इसदी लोय हिंगनी मणिपुर दा अखोई मणिपुर दा अखोई युम लेतब क्या लेते मणिपुर दा चादन सिगिब अमत लेते अदुबो अखोइना अनि पोटी लेरिबा अखोइना चादन सीद्रे अदुगा अदुबु तौबदा अखोइना ngasi मियोय बा अमो ओइना खंगदबसे आइसे सुमना खकी सोरदा नत्रगा मालेम से लाइबा ए इमाय पन पुइसे सुमना खकी आइसे चार हिंगनगा पुंसी सि लोगिदबरा लोहिंगिदबरा हाइबसे खनबियो सोसाइटी लेकाय नत्रगा अचौब रेस्पॉन्सिबिलिटी लौब गमद्रगदो लेकाय नत्रगा रेस्पॉन्सिबिलिटी खरा तौरगा सोसाइटी नत्रगा स्टेट की ओइना नेशन की ओइना कंट्रीब्यूशन खितंग तौरबा से इसागी अचीवमेंट ओइबियोबा इसाना तौरंबा अचीवमेंट दो कनांतना लौब यारोय कनांतना लौब यारो आइना सुमुन बलाक यारो अदन मसी अफबा ओइना लाइब ऑल टुगेदर 30 लाख पॉपुलेशन नि सी एज पर 2011 census only 28.5 only we have our population, and as per the this is not official record, but from some reliable sources we have reached up to this 30 lakhs. Ko 30 lakhs ida akoi tangkhaim natraga tangkhaim khaidokrasi tawdrian lorsi adu mina tawdrian akoi tawdabadi tawgumse अरे तादे 15 लाख से अफबा 15 लाख से थबक तोरको मतम मणिपुर अफबा मी लरोदबसे करी लेगे से खनसे खनबी होम चलगा अदना अखोइसु ngमनबो होनगे अफबा थबक तौबा आइना तवे नोय तवना इसै जबना चदे तौजी हाबने आइसु आइना एज ए मिनिस्टर इन चार्ज अदो आइना सिगे होइसै दा मसिर होनबा कंसी अफबा थबक तौजी अफबा थबक तौबो मतमददा सोसाइटी ना आई रिकॉग्निशन पिगनी अदना इशोरना यारने हाबजी करिनो आइना अफबा थबक तोरबा अदो सोसाइटी की मियाव की दमक सेवा तौबदो इशोरना हरावर कान आइजी इशोरना यानेबा मिंगी मांगना तौर मिंगी फतर तौर सोसाइटी द फतर म तौरबदो इशोरना सु यार रोयबा अदुनी इशोरना याबदी करिम नति अदना इशोर से कनानो इशोर करादे लई हरदी मसिदि याम सांगलंगी करिगे दमतन अखोइ इशोर निंगी से हर लादे अदना आई मसिदि चचर रोइगे अदना सिदि हेलंगी देनी अदना अखोइगी यामना फबा अनाउंसमेंट करिनो हाइबो मतमदा अखोइ लेबा बाय बैक अखोइना स्कीम अमखक सेमी मदुदि अखोइना करिनो हाइबो मतमदा अखोइ लेबा मणिपुर स्टेट सिदा
अखोगी लेरिबा फिसा फिजना अयाम ओइबो स्टेट ओइबा स्टेट अखोगी लेरिबा कनागुमना लंग फंद्रे कनागुमना फिसा दरे कराइदे चागनी मधुगी पोस्टिंग से अखोइना टोल फ्री नंबर अयाम बदा पिरम दो माले अदुगा मोर देन 3000 कॉल रिसीव तोरगांदा अखोई बेनिफिट पिरम गदो माले अदम से अखोगी आइदर थ्रू अखोगी इसा इसागी अकाउंट नंबर पीरे हर कांदा अखोइना मसिगी बाय बैक अरेंजमेंट सिस्टम हम अखोई कमिश्नर ने को सिनर कांदा अखोइना स्टेट गवर्नमेंट ने याबीर कांदा अखोइदा पैसा पिरे वी हैव स्टिल इनफ मनी विद अस अदुना अखोई मपुंग फाबा पैसा अदुम लय अखोइदा इनफ मनी लय अदुना मसिना करी हाइबनो हाइ मतमदा लंग फंगदब मफम दो टोल फ्री नंबर से अखोई फिजाबी ngasi वीवर सिंगसिना संतोक पिरो मफम खुदिमकते एवरी हाउस होल्ड खुदिमका सो दैट लंग पिजरनी होय अदुना तै चादब ट्रांसपोर्ट लाखो यादब मफम को डिस्ट्रिक्ट वाइज सिनजगे अखोगी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर मयाम अमा लैरी सिगी मखादसु ओरदा अवार्डी की ओरिबो पोसे रेस्पोंसिबल अखोगी अवार्डी सिंग से स्टेट अखोई सिनजर का अखोई यान फंजगनी मसी प्रेस सिंग सिना फजना फोकस संग तबियो मसी आइन तोवाना प्रेस अमा रिलीज तबो तबो ngasi नेशनल हेलुम डे नुमिस्ट ngangjरगे हाइदना आई कोई nगायरग लाक्सबनी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस स्कीम अदुगा अखोइना बेनिफिट सु पीबा होग्रे अदुगा वी आर रेडी टू गिव बेनिफिट ड्यूरिंग द लॉकडाउन अदु नॉट ओनली लॉकडाउन विल कंटिन्यू सच काइंड ऑफ स्कीम इन द कमिंग डेज आल्सो नत्रा अदो अदुना अखोइ लेबो सिंग अखोइ लाखदबो अखोइगी जिसु मतम सिदसु अखोइ सोनमकी पिजगनी अदो हारिबे स्कीम की बेनिफिट सिंग सी अदुगा मखोइ मखोइना सारिबो फीजिंग दु अखोइ कोऑपरेशन का मानरे हार का अखोइ लेरगा थमगनी का व्हेन एज एंड व्हेन मार्केट इज ओपन विल सेल इट आउट अगेन अदो अखोइ अमुक जोन थोकनी अदुना सुमाइन तोरकांदा अखोइ प्रजा सिंगदा अखोइ पालिबा सरकार जिरि एनविडेंस सिंगना लुचिंगबा सरकार असि लिचिंग मखादा अखोइना थबक तौजरे हार कांदा अखोइना प्रजागी नुंगाइनबा अमदि सोशियो इकोनॉमिक सी छोथबा हाइबसे स्टेट अमक खुदिमकी स्टेट अमक छोथबा हाइबनी युम अमद छोथबा जे अखोइ स्टेट ते इफेक्ट लाकनी युम मंगा छोथबा जे स्टेट इफेक्ट लाकनी अदुदागी एज इट इज मयुम मयुम द मपान थोक्तना सुवले हार कांदा अखोइना पोतो लौबी रकांदा अखोइना फरक मतमदा योन थोकपा हाइबा सिस्टम जे स्टेगी हेना फजबा सिस्टम दिले रोइद्रा हाइना मसी एवरी वुमेन शुड इंक्रीज आवर पॉलिसी हाइबसे सी पोस्ट अदर मयामनसु अखोइबु थागत पियु थागत पाइबदी थागत पदन वाही अमतना अखोइ म्याम जे पेले हार काना अखोइ हेने हेना तुंगपगी हेने पांगन कलकपगी पोर्ट तो पांगल हापियु हाइजम कोना निसे अदुना मसी स्कीम जी यामना मसीदा अखोइ यामना इलाबोरेटली चलरोइगे अखोइगी समना बाइबे अरेंजमेंट नि यान पिगनी सागनी लैगनी पैसा पिगनी लोरे सैदा अदुना अखोइ अवार्डी म्याम अखोइना खल्लिसु मतमतमगी हेना यामना कॉम्पिटिटिव हेनिंगी अखोइना ngasi फंगे आना आइगे कंपिटिटर लेत्रे हाइदना मतु होरदब तौबिगनु हदक सहीना टोल सारे डोल द फंगे नंगना लाइव साइज दा अदो अदुदगी हेना फजब पोट अमा पुथोनब होन सेम मानब पोटा अवार्ड पीबगी हैबिट से अखोइ तौदनब यारंगे होनबनी डिपार्टमेंट बिकॉज डिफरेंट आइटम्स अदुगा डिफरेंट क्रिएटिव ओइबा अखोइ क्रिएटिव ओइबा पोटा फोकस तोरगा तौनब होन सो दैट अखोइन स्टेट सिने एवरी ईयर इफ वी क्रिएट समथिंग सम इनोवेटिव the design or something, so every state will appreciate us. Even the government of India will appreciate us. Adana Bharat ke Prime Minister aduki mat kamku pa mioi ni adaman hai ki bam lai madudi kari hai akho ki phajabo hai aina deli tamle har kasu ai gi arap de leriba ichini now akho isi isan mayam se aina lo ni makjang hai bado ngasi di ningjang akanda Manipur da pirak taba amat laite hai base ai di ngasi chawthok na BJP ki karkata moina haijabo ngone ba musidi अदना आई पार्टी की ओनदी मसी सिंगल मानिंग्रे अदना ngasi लैरिबा आई हाइजग्रे ngasi gi अदना आई कंक्लूजन दा लोइसलकपदा अखोइ ngasi gi पीरिबा हेलुम देशना पीरिबा अखोने जनरेट तगुरदबसी the importance of the हेलुम इंडस्ट्री नि अदुगा मसी gi contribution to the development of the socio-economic in our society, not only in our society to the nation haibase khangune re har kan अखोने ngasi chinjare iba skin punaksing su masi gi mari lenanani siga lonana mamang da so अखोने bai अखोगी हेलमेन हैंडीक्राफ्ट डिलीवरी सिस्टम है सिंग्रे मथक्ता ऑनरेबल गवर्नर अखोगी मिता खाइदना पुथोपीरे हर कांदा अखोइद डिजाइन से कमाई तौदना मसिगी डिजाइन से वर्ल्ड की प्लेटफॉर्म द कॉम्पिटिटिव ओहनगदगे वर्ल्ड स्टैंडर्ड पुथोगदगे अदु मार्केटिंग सेबिगदगे हाइदना मिता की ऑपर्चुनिटी लबो याय आई थिंक वी हैव एक्चुअली we have had many meetings with MITA people. I'm the chairman of the MITA. We can have any time. Since you are new in the department, so let us come together and we'll try to give more and more training program as I initiated. Now,
So we should continue our training program through video conferencing. Adana koi video conferencing da koi ki kanojing sina akoi district ki kanojing sina phamba yaro chat pasu no yam kana yum da su no ju risk lay adubu akoi na manga ade da distancing to lar kan tv apa momom da why bani khangde amade le kai digi to lar ka akoi na sa digi akoi training do dum to matam da loi chamane adana aina sdedo nganga lepo ngang budi hena phabadi video conferencing akoi tv angang jing de hujik ti kari tawre like tambase digitization tawre because maram di ura tambase chit kaw di aina ngang gi di kaw gani pa badi kaw gani adana hek visualize torkan u gi di kaw da bane adana adu gi lam dira tawna ba khoi kana hona ke discuss tawge adana wan ba khoi gi leriba helum handicraft je khoi di live ni khoi di punsiro punsini masi yaw da matam da khoi socio economic is nothing adu khoi our life is nothing because it is closely related with our heritage, and not only that, akwai liba kanodo, akwai horok liba, akwai prakriti ki, akwai kari hai tare, akwai kari cultural hai kadra, siga yam na leina ba mari amu oibnina, akwai masi yaw da mata akwai life se is not meaningful. Ai hai kani, ada wahai kar jahai jarga tinbir ba kapna apung si lockdown mi sedang ang di ko cabinet ta kitang pung barota chale hen gre to se ko twai kum siniyo. Nipan again baro haibani. I don't know. We have already crossed this. It's going to be one now, so we should close and finish our program now. So adana koi na conclusion PV rekanda akoi leriba akoi gi board of things PV akoi masin jam theng ni raga nuwa ina kaina raga COVID ta yam kunna kibi kanu COVID ki lagade akoi byan ma COVID hena chahrani COVID ki roi dabne akoi COVID to phur tan ga dabani kamana tan gani akoi protocol maintain toroga akoi ithau mathak phana khangaga responsibility khanga kanda sarkar da yaringai cooperation PBU afaba thabak torok da sarkar leptuna leiri haibase aina hajaraga adu miyam khudimakta as a spokesperson aina COVID ki leiriba koi ngasi gi leiriba ngarang cabinet decision da koi pressing da to note tawbiu court tawbiu koi gi leiriba si akoi COVID ka kanu helungi kanu jiga mari lenatre Garang akoi cabinet decision the law kibasi for the betterment of the akoi leriba akoi societies da because maram di lockdown harga continuous lockdown akoi this whole kada opposite du urakanda akoi na sarkar jina little bit relaxed orakanda tawdaba yadaba essential ba posting do tawgibani adana masi akoi na ngak na chatpiu aduga likna matam season abiu pi given time do duration do da chatle harakanda akoi state forcing mateng pangbiu adu lekai da kari gumat singnaba matam da madu akoi do lagi leriba tuan ba helpline number da matam pau pibi re harakanda akoi na matam chana sarkar sina complain leitana akoi layang hone ba amadi seba tawjana bagi tanja do pibiu haibasi appeal tawjare ai puram komkani ka kuno zo len tenjar thank you jai hind ikai khum nazaraba ngasi ekhoi gi chief guest ki warudagi aikoi na khangjin jahore madudi bharat pumbagi state kaya gi population percentage yangar matamda manipur na handloom gi khwaidagi phisa ba yamna leiba amadi handloom leiba lamdam amani state amani habadu aduki mati saukthok shaba phaujai loina na anoba scheme gi matung ina phisa riba sarana balangsing ahoma mamalda Pisabi sing the Yawanba, Amadi, Sablo Posak sing adusu, Lauraga, Yon Tokno Bagi Dugumbiski Madu, Adugimatic, Equagi reversing that Lepapa, Kudong Chaba, Pibani, Hina Lose, Adugimatic, Nungaiba, Wakal Pongdok Cherry, Luna, Equoida, Makata Pada, Idam Damgi, Equoinas Hazaba, Potok sing Punna, Season Agani Habagi, Apunba, Wakalon, Ambutu, Tamjari, Ngasige Sigumba, National Handloom Degi, Tauromasigi, Loshilakpa, Punamak Putagat Wahi, Bibinabagidamak, Board of Thanks, Bibinabagidamakta, Ikai Kumnazariba, respected Sir Srike Lanmikamai, Director, Handloom and the Textiles, Government of Manipur, Ikai Kumnazariba Sarbu, Kaushinjari, Tension Viraxi, sir. I just Pange Taro Uraga the Palam. Manipur get any issue, Kiadasu, Tenabigre. Kuis hatfi lan pigi matang kwa digi expert oi ba ID sumhana si pawung ko re the soi ki bani bugi pol tamo badur na hajarage adanga si mayam na sakang bigani aduga kwa digi koi ki fees habagi natraga koi safi lan phi ji karino duna natna abagi
हाँ नहागे लेयुम फी what is mean by लेयुम फी सी मयाम अयाम बजिंग जे फिसाबी जिंग दी ओइरे दु लेयुम फी का आदि खम आई दि खंगबनी कराय दे खंगी अखोई तामो बहादुर दगी तंबीरगा सिनी अदुना अखोई लेयुम फी सि करिनो कराय सिनी कराय दे हौरे सिना अखोई दा कमी करी बाइंडिंग ले अखोई कम्युनिटी के मराक्ता है बसे मसिंग सिदी फंक्शन सिगी नतमनिना आई आमगांग जुलो योन गांग जे रोइगे अदु ख्वाइदगी एक्सपर्ट ख्वाइदगी हौदगी तौरप यौरप